Ngasi Abdullahi ibn Madun da kai bisi se sikana gumma mana koi na koi ibn da thore khaya matam du da ai Abdullahi ibn Madun da ngasi thauri ba mulai to base na koi matam du se koi ki sana da bo halu da misi ai tare akoi ki Islam da masida ai koi na sa na ga yelam ore nganu mo ore koi na sa na ga ho da matam da maksi lien da ko muslimi da lien da lien da hat pa yam da lien ba sta kalam da mo lien ba ke kalam ba mo di kai khum na ga kamai to ge hai ba ma ji lien ga siram dai do go ba ko awa ba bi ya na the ba ma ne na thum bi ne ba adu bo ya Allah sana da bu to da ya Allah mawang da da ba gi thibu mamma da to gi ma ni ma ko ni chaw na su ru phangi ma ma juna akoi ana ko ji hauji lai khute ba dula lai khidre ko ji ke da butai akoi honorable chief minister da ngasi gi manu ta si da memorandum ma petition si da mai ni petition ga ga ka da lai khidre ba si chen na ba sing ji pha di pha re ba adu ato ba to su da ko negotiation gi ta ke sum to bu do to ba ma si ya ro si paisa nu sa khara na hekti ya ba gi mami ma mamang mamang ga du to ke asi ko mese mami ma ta ta ro si akoi ma ko bu si gi sa ra pi di yo hai ba memorandum ma mi ga akoi gi honorable chief minister do suma si knowledge ma thamada akan ba kya ma ko sang na se sang ji hari ba se taung shari ba se jesi na ana desi o sen na taung he kamai pa ba matam du da paza miyam ni support yam da ka lai ba aduna kari gumba nga si gi ahan bo na thamba mi pham ji da ba sumai na to ba se matung to bring de huje haye oira hore lora han si ko ra khota ki ba kai gumba tor pa pun da ba ba to da ba khunjam san da ba tanai fa da ban to da ba tor ki ne ba matam du da ko amat to ni unity o ji nga si kulli ba sigadi he na kullaga akoi asigum ba miha da se matung ta ro matam da sadam so ki bi ai to bi ai adu bu asigum ba miha to ri ka ngu se sida ya de hai bu han ba wa ko si suma de ta za ba da sanjis ka wali sa ba da kai ha ga ka da ma hai ni lupi lupa bu le mani ga lai hai ni an da ya ga wali sa matung da na mu ka nan na ko ji wo mani ma hai so che che jin to ba pa to ba ka si chen ngai le ro mahak so da ma ko so da na si gi chen ba khudi ma si punishment phang dai akoi sanction ya si o sanction so akoi amat to ina sanction bin na ge pa jam yam so masidagi hena support pe bi ha ga ai sum